Iyi ni radio BBC Gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini, kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Ndabahaye mwiriwe mwese abduteze amatwi kuri uyu wa gatanu tariki 4 z'ukwezi kwa 12 2020. Izi ni ingingo nkuru. Ishami rya ONU rijejwe indimo FAO rigabisha ko abantu imiliyoni 22 muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bageramiwe no kubura ibifungurwa cyane cyane mu ntara za Kivu y'Epfo na Ruguru. Mu gihe isi iheruka kwizihiza umunsi wahariwe kwita ku bafise ubugwayi bwo mu mutwe mu Rwanda, abagwayi nk'abo ngo ntiboroherezwa. Bamwe barabakubita ugasanga n'ujyanwa kwa muganga ajyanwa aboshywe, ntibashaka uburyo wenda bamufatamo neza. Muri Nigeria igipolisi catanguje itohoza ku gisata caco kijejwe ibijanye n'amategeko nyuma y'itohoza ritashimwe ku rwego rujejwe gukumira ubusuma SARS rwagirijwe gukoresha amabi abanyagihugu rugateza imyerekano hirya no hino mu gihugu ca Nigeria. Turafitiye n'iganiro za muganga, ano makuru ahagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Banza ariko mutegega amatwi incamake y'amakuru ya BBC mushikirizwa na Jacques Nitegeka, kayabashikiriza ariwe muhira mu ngingo zo kwirinda ikiza ca coronavirus. Michel Barnier uyoboye intumwa z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu biganiro n'Ubwongereza bigamije kuvamo, yavuze ko uyu munsi hari umunsi ukomeye ku biganiro ku masezerano agenga ubucuruzi n'umubano hagati y'impande zombi, igihe Ubwongereza buzaba bwawuvuyemo burundu. Hasigaye gusa ibyumweru 4 kugira ngo igihe cy'inzibacyuho kirangire. Bwana Barnier ari i Londres muri ibyo biganiro, ariko rero birashoboka ko impande zombi zishobora kutagera ku masezerano. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wavuze ko hari umurego muri ibyo biganiro, naho umuvugizi wa leta y'Ubwongereza we avuga ko bigeze ahantu hakomeye mu gihe hasigaye igihe gito. Mu bintu by'ingenzi batumvikanaho harimo uburenganzira bwo kuroba, imfashanyo leta ziha abikorera n'ukuntu amasezerano yagerwaho yazashyirwa mu bikorwa. Umuryango w'abibumbye uravuga ko imirwano ikomeje kuvugwa mu duce twinshi tw'akarere ka Tigre muri Ethiopia irimo kubangamira ingamba zo kugeza imfashanyo ku bayikeneye. Abantu benshi bahunze ingo zabo, kandi hari n'impungenge cyane ku mpunzi hafi ibihumbi 100 z'abanya Eritrea ziri muri ako karere. Ni inkuru ya Mary Harper mugezwaho na Yvette Kabatesi. Umuryango w'abibumbye ONU uvuga ko ikibazo gifasha impu nyinshi kandi giteye inkeke. Wemeza ko n'ubu bidashoboka kugera ku bakeneye ubufasha, nubwo mu minsi 2 ishize hatangajwe ibijyanye n'ubwumvikane bugamije kohereza ubufasha mu bice bigenzurwa na guverinema. BBC yashoboye kuvugana n'abantu batuye mu mujyi wa Mekelle, bavuga ko hari imirwano mu bice byegereye uwo mujyi, nubwo guverinema y'igihugu ishimangira ko intambara yarangiye. Abahatuye bavuga ko nta muriro w'amashanyarazi ndetse n'amazi bihari, kandi ko hakomeje kugaragara ibikorwa by'ubusahuzi. Bongeraho ko abaturage b'abasivile bishwe n'ibisasu byarashwe n'ingabo za guverinema, cyakora abayobozi bo bemeza ko nta muturage n'umwe wigeze uhagwa. Umukuru w'ishami rya ONU yita ku buzima ku isi OMS Tedros Adhanom yatakambiye amahanga yasaba kongera inkunga y'amafaranga muri gahunda yo kugira ngo isi yose izabashe kubona inkingo z'indwara ya COVID-19. Mu ijambo yagejeje ku muryango w'abibumbye, Dr Tedros yavuze ko hakenewe guhangana n'ubusumbane bwatewe n'icyorezo cya coronavirus, mu gihe igice kinini cy'ingengo y'imari igenerwa ubuvuzi ku isi cyashyizwe mu kurwanya indwara mu bihugu bikize.
umukuru wa OMS yavuze kandi ko hakenewe byihutirwa guhanahana ibice mfatizo bisuzumwa mu bushakashatsi bwo kwa muganga kugira ngo hashobore gukorwa imiti mishya kw'ineza ya bose. Hari amakuru havuga ko abashinjacyaha bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu biganiro n'abunganira mu mategeko umuyobozi wo hejuru w'ikigo cy'ikoranabuhanga Huawei cyo mu Bushinwa kugira ngo yemere icyaha maze bitume abasha kurekurwa hafungishijwe ijisho mu nzu muri Canada. Amakuru y'ibyo biganiro kuri Meng Wanzhou yavuye ku bantu batavuzwe amazina batangajwe n'ikinyamakuru cyitwa Wall Street Journal. Madame Meng ashinjwa ruswa ijyanye n'ibivugwa ko yayobeje amabanki ku byerekeranye n'ibikorwa by'ubucuruzi ikigo Huawei gikekwaho kuba cyaragiranye n'igihugu cya Iran mu gihe cyafatiwe ibihano na Amerika. Ahakana ibyo byahashinjwa kandi akomeje kurwanya ko Canada imwohereza Amerika. Mu kiganiro n'abanyamakuru hi Beijing, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Hua Chunying yashinje Amerika kwitwaza kino kibazo muri gahunda yo kuniga ibigo by'ikoranabuhanga by'Ubushinwa. Hua Chunying: 孟晚舟女士是无辜的，她没有犯下任何的。 Meng Wanzhou ni umwere, nta cyaha na kimwe yari yashinzwe na Amerika cyangwa Canada. Ikibazo cya Meng Wanzhou kirumvikana cyane. Ibi Amerika yabikoze ku mpamvu za politiki zigamije kuburizamo iterambere ry'ibigo by'ikoranabuhanga by'Ubushinwa, kandi Canada yabigizemo uruhare rugayitse cyane. Umukuru w'igipolisi muri Nigeria yatangije iperereza ku ishami rishinzwe ry'amategeko ryacyo. Mohamed Adamu yamaganye abanyamategeko by'iryo shami nyuma yaho banze kwemera ko amatsinda yashyizweho ngo basuzume ukuntu igipolisi kiga ibibazo by'abahohoterwa akurikije amategeko. Nigeria yibasiwe n'imyigaragambyo irwanya ibikorwa by'ubugome by'igipolisi n'ibikorwa by'umutwe udasanzwe w'igipolisi washeshwe wari ushinzwe kurwanya ubujura. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu imaze igihe kirekire ishinja igipolisi cyo muri Nigeria baka abantu amafaranga ku ngufu, gufunga abantu ku buryo butemewe n'amategeko ndetse n'ubwicanyi bunyuranije n'amategeko. Urwego rushinzwe kurengera ibidukikije muri Uganda rwemeje umushinga wo kubaka umuyoboro unyuzwamo peteroli uzatwara amadolari miliyari 3.5 nubwo bwose unengwa n'impirimbanyi zirengera ibidukikije. Uyu muyoboro ureshya na kilometero 1,500 uzatwara peteroli itaratunganywa uyivane mu burengerazuba bwa Uganda uyigeze ku cyambu cya Tanga muri Tanzania. Uzanyura mu turere dukize ku buzima bw'agasozi n'utundi dukenewe kurinda turimo n'amashyamba ari mu bishanga. Hari impirimbanyi zo muri Uganda zifite umugambi wo kuregera inkiko iki cyemezo cy'urwego rushinzwe kurengera ibidukikije. Peteroli yavumbuwe muri Uganda muri 2006 ariko ubwumvikane buke hagati y'ibigo mpuzamahanga ku bijyanye n'imisoro n'ibindi bibazo byatumye icukurwa ry'iyo peteroli ritinda. Robert arakoze. Jacques Nitegeka. Ano makuru tuyahere kuyavugwa mu makungu. Ujejwe vy'agatekakazi na muntu mwishiramwe mpuzamakungu ONU avuga ko atantambwe irategwa mu gihugu ca Belarus, aho yashikiriza ijambo mu nama y'urwego rwa ONU rujejwe agatekakazi na muntu yabera i Geneve. Michelle Bachelet yavuze ko amajana y'abantu bari mu myerekano bafunzwe, hakaba kandi ngo hari amakuru yerekana ukuntu bahohotegwa iyo baba bariko barafatwa bari mu myerekano. Ni inkuru ya Imogen Folks ari Geneve mushikirizwa na Ali Yusufu Mugenzi. Michelle Bachelet aravuga ko bigaragara ko ikibazo cya Belarus gikomeje kuzamba aho kuzazamuka. Ibiro bye biravuga ko bifite amakuru y'uko abantu 1,700 batawe muri yombi mu gice cy'ukwezi kwa 11. Arakomeza kuvuga ko nubwo imyigaragambyo yakorwaga mu mahoro, abashinzwe umutekano bakoresheje ingufu zarimo gukoresha kubasukaho amazi, gukoresha amasasu ya kauchu n'imbunda z'amashanyarazi. Hari kandi n'amakuru y'iyicarubozo no gutesha agaciro abafunzwe. Madame Bachelet yasabye leta ya Belarusi guhita ifungura abafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko no kubahiriza uburenganzira bwo kwigaragambya. Yongeye gusaba ko indorerezi z'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu zemererwa kujya muri Belarusi.
yavuze ko mu ntangiriro z'umwaka utaha aribwo azatanga icyegeranyo kinonosoye mu kanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Inkuru ya Imogen Folks tubandanirize ku makuru yeke akarere mu gihe ejo hahise wari umunsi mpuzamakungu wahariwe kwita ku bagwayi bo mu mutwe mu Rwanda ngo abagwayi nk'abo babayeho ubuzima bugoye kuko ahanini ngo bakumigwa eka mbere hakagira n'abahohoterwa. Abo bagwayi bavuga ko ngo bakorerwa ibikorwa by'ubunyamaswa na bamwe mu bagize imiryango yabo canke abaturanyi, bikorwa birimwo ngo kubaboha canke kubugaranira ahabonyene. Abahinga mu vyerekeye amagara yo mu mutwe bo bavuga ko ngo gushikirwa n'ubwo bugwayi atari barariba riguye ngo kuko ubufise arashobora kuvugwa agakira. Ikigali ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Ibibazo byo mu mutwe ni uburwayi bukunze gutera benshi ubwoba ndetse ababufite bagahezwa mu miryango. Hari aho babahunga abandi bakabafungirana ukwabo kugira ngo batagera aho abandi bari. Theogene Mutsinzi ni umwe mu bahuye n'iki kibazo. Namusanze mu nzu ye bigaragara ko ari ntoya akodesherezwa n'ubuyobozi bw'umurenge aho aba wenyine mu gace gacucitse ka Gikondo mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Mutsinzi avuga ko umuryango we usa n'uwamuhaye akato. Yambwiye ingorane z'umuntu wahuye n'iki kibazo zirimo ibikorwa bibi bakorerwa. Bamwe barabakubita ugasanga n'ujyanwa kwa muganga ajyanwa aboshywe, ntibashaka uburyo wenda bamufatamo neza. Inzobere mu bibazo by'imitekerereze ariko zo zivuga ko ubu ari uburwayi busanzwe ndetse buvurwa bugakira. Madame Rose Mutesi ni umukozi w'umuryango urengera inyungu z'abafite ubumuga bw'indwara zo mu mutwe NOUSPR. Icyiza ni kumufata buhoro, ukamugira inshuti, ukamutwara ukamugeza kwa muganga. Niba umuntu agize uburwayi bwo mu mutwe ntabwo ari ryo herezo rye. Harukira ugakira burundu, ariko hakaba n'ushobora gukora akazi nk'abandi afata iyo miti, anywa imiti neza akayikurikirana, afite icyo yakorera umuryango. Uretse kunenwa bikorerwa aba barwayi, Mutsinzi kandi avuga ko imiti ihabwa abafite uburwayi bwo mu mutwe ishobora gutera ingaruka ku buryo bw'umubiri. Nk'umuntu mbese ageze mu bitaro yari inshinge, nabo nanjye nk'urugero nanjye bararonteye, noneho ugasanga umubiri ubaye wiki, noneho hagira amahirwe wasamize ugasanga hari ikintu cy'ubuzima cyahungaye kubera rwa rushinge baguteye. Ibi kandi binemezwa na Madame Rose Mutesi uvuga ko abafite ubumuga bahohoterwa ariko byagera kuba igitsina gore ho bikaba ibindi. Barimo gufatwa bakagira uburwayi bwa sida. Ubu hari abantu bafite abana batazi base, hakaba n'igihe hafatwa nk'uko nguko, noneho bakavuga bati rero nitudafatira hafi ejo bazaba bamutenda, bakamukorera kumufunga kubyara. Nyuma yo gukira ntabwo azabyara kubera ko bafunze burundu. Nubwo bamwe bavurwa bagakira ngo biracyabagoye kwisanga mu muryango. Abahoranye akazi ngo ntibemererwa kugasubirana nyuma yuko bavuye bagakira. Theogene Mutsinzi akavuga ko abantu bakwiye guhindura imyumvire bafite kuri ubu burwayi kuko atari karande. Nk'ubu ngubu mbasha gufata ibisabo nkasoma, abana bagenzi banjye twiganye yaba mu secondary cyangwa ku universities aho byo ntibuka nkabiyambaza bakansobanurira. N'ubu ngubu niyo ngize amahirwe y'abana ndetse nkaba mbasha gukora examen nk'abandi. Ikibazo nyine ni ukutinjira mu kazi, ariko examen ndabikora kabisa, keretse wenda nk'iyo ntabonye wenda nk'amafaranga nsubire kwa muganga kuko mfata imiti buri kwezi. Niyo mpamvu rero mba nifuza ngo ngize nk'akazi nkakabona nanjye ubwanjye nirwaneho, nkwe ya miti ku gihe kandi ikindi gikurikiyeho nanjye ubwanjye mbashe no kwiyubaha. Kugeza ubu nta mibare nyayo y'abantu bafite ubu burwayi yari yashyirwa ahagaragara. Umuryango ushinzwe kubarengera uvuga ko iki aricyo ugiye kwihutira gukora, cyakora ukemeza ko abo ufite mu nyandiko zawo bagera ku 1,500. Leta y'u Rwanda nayo yemera ko iki ari ikibazo gikomeye kandi ko gikwiye kubonerwa umuti ku buryo burambye. Minisiteri y'Uburezi n'iy'Ubuzima zivuga ko zimaze gutangiza gahunda yo guhugura abantu bashinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu bigo by'amashuri. Minisitiri w'Uburezi Valentine Uwamariya avuga ko ibi bizatuma abana bagize ikibazo bitabwaho badahutajwe. Basanga abana bishoye mu biyobyabwenge cyangwa ugasanga baraturuka mu miryango ifite ibibazo ku buryo bishobora kugira impact ku myigire yabo. Hazabaho igikorwa cyo gutangiza amahugurwa dufatanije na Minisiteri y'Ubuzima
mu guhugura abantu bareberera abana ku mashuri mu bijyanye n'ibibazo byo mu mutwe cyangwa se bijyanye n'ihungabana cyangwa ibibazo bitandukanye, kuko twaje gusanga aho ngaho harimo icyuho. Usanga babandi bari kumwe niba ari animateur cyangwa animatrice bihutira guhana kurusha kubanza kureba ikibazo umwana yagize. Bivuze ko bigomba gushyirwamo imbaraga, ndetse kuri buri shuri hakaba hari umuntu wabihuguriwe ku buryo ashobora gufasha abo bana. Abashinzwe ubuzima mu Rwanda bavuga ko uburwayi bwo mu mutwe bwiyongereye cyane nyuma y'umwaka w'1994 kubera ingaruka za jenoside. Hari kandi n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko naryo ryatumye abenshi bahura n'ibibazo byo mu mutwe. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Iyo nkuru ya Jean-Claude icikanye ku isaha imwe buri minota 15 Kigali mu Rwanda n'Ubujumbura mu Burundi. Mwananya kutwumva ni BBC Gahuza Miryango, muradukurikirana ku rubuga rwacu internet ni bbcgahuza.com, cyo kimwe n'abadukurikira kuri Facebook. Abari mu bumanuko bwa Uganda munatwumva kuri Radio Kisoro FM. Tubandanirize mu burengero bwa Afrika, aho igipolisi ca Nigeria camenyesheje ko kiriko kirakora itohoza ku gisata caco kijejwe ivy'amategeko. Iri tohoza ryakurikiye urubanza rwashingishijwe n'abashingwamanza b'igipolisi batemera yuko umugwi ujeje gutohoza ku mabi yakozwe n'urwego ruhiga abasuma ruriho ngo mu buryo bukurikijwe amategeko. Ni inkuru ya Mayeni Jones mushikirizwa na Felin Gakwaya. Umuyobozi w'igipolisi Mohamed Adam yategetse yuko haba iperereza nyuma yaho ejo kuwa kane hacicikaniye amakuru ku mbuga nkoranyambaga. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi w'igipolisi avuga yuko bwana Adamu yamaganye icyo gikorwa, avuga yuko yiyemeje gushyiraho amatsinda y'abashinzwe ubutabera hamwe n'amahinduka mu gipolisi. Ayo matsinda yashyizweho hirya no hino muri Nigeria nyuma yaho mu kwezi kwa 10 habereye imyigaragambyo yamagana ibikorwa by'igipolisi byo gukoresha ingufu z'umurengera. Abigaragambyaga basabaga yuko barandura itsinda ry'igipolisi rizwi ku izina rya SARS. Ariko nubwo iryo tsinda ryakuweho ntibyabujije imyigaragambyo gukomeza. Abigaragambya bateye indi ntambwe yo gusaba amahinduka mu gipolisi cyose. Amashyirahamwe arengera ikiremwa muntu yamaze igihe arega igipolisi cyo muri Nigeria kwambura abantu amafaranga yabo ku ngufu, gufunga abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko hamwe no kwica abantu. Inkuru ya Mayeni Jones. Togaruke mu karere, ishami rya ONU rijejwe uburimyi FAO riragabisha ko abantu bashika hafi miliyoni 22 muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bahanzwe nibura ry'ibifungurwa. Ico gitigiri kikaba rero kibandanya kwiyongera kuva mu mwaka uheze. Hageramiwe cyane n'intara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo mu buseruko bw'ico gihugu. Mugenzi wacu Siyaki Muhena yari Nairobi yaduteguriye iyi nkuru. Icegeranyo cashizwe habona n'ishami rya ONU rijejwe uburimyi kw'isi FAO kivuga ko igitigiri c'abantu bahanganye n'ibura ry'ibifungurwa rikomeye canke bageramiwe cane gusumba ciyongereye birenze urugero. Ubu ico gitigiri kikaba cavuye ku bantu 15,600,000 mu bihumbi 2019, ubu kikaba kigeze ku 21,100,000. Iryo shirahamwe rivuga ko intambara hamwe n'ikiza coronavirus byagize ingaruka ku biciro by'ibifungurwa hamwe no ku bundi buryo bwo kubaho, bica bituma ibintu biba bibi gusumba. Ico cegeranyo kivuga ko ivyo vyatumye hakenerwa imfashanyo nyinshi. Ubu ico gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo kikaba ico ca mbere gifise ikibazo c'ibifungurwa kw'isi. Mu bindi vyatumye ico kibazo c'ibifungurwa ciyongera, FAO idoma urutoke kwigabanuka ry'ubutunzi rifitaniye isano n'itarya agaciro k'ifaranga rya Kongo, igabanuka ry'umwimbu w'amahera igihugu cinjiza buri mwaka hamwe n'ibiza nk'umwuzure. Benshi mu bantu bagizwe ko ingaruka n'ico kibazo bari mu ntara za Kivu ya ruguru n'iyepfo, Ituri hamwe na Kasai yo hagati, nk'uko ico cegeranyo ca FAO kibandanya kibivuga. Iryo shirahamwe rivuga ko ibintu bigoye cyane by'umwihariko kubahungiye hagati mu gihugu hamwe no kubasubijwe mu zabo, kenshi basubira iyo baje bava bagasanga ata kintu na kimwe gihari co bafasha gusubira mu buzima bwa misi yose. FAO iragabisha ko kubera ico kigoyi wohirahira gatera ingorane zotuma imfashanyo zidashikira abo zigenewe, azobatumye abantu bamererwa nabi gusumba. Hanyuma twigoro natwo two gutorera inyishu ico kibazo tuburizwemo.
arakoze Siriyake muhawe nayo reka ubunaho tumwanya Jean Claude Mwambutsa mu kiganiro cy'inkino. Mwiriwe neza nshuti za BBC mudukurikiye, ikaze muri aya makuru yacu y'imikino. Duhereye mu Rwanda mu mupira w'amaguru. Kuri wa gatanu nibwo shampiyona y'igihugu yongeye gutangira. Ikipe ya Rayon Sport yabaye ya kabiri umwaka ushize, ikaba yatangiye urugamba rwo gushaka igikombe ihura na Rutsiro yakinaga umukino wayo wa mbere mu cyiciro cya mbere, dore ko umwaka ushize yari mu cyiciro cya kabiri. Umukino warangiye ikipe ya Rutsiro itunguye Rayon Sport banganya igitego 1-1. Mu mupira w'amaguru kandi ikipe ya PRFC yo ntizakina umukino wa mbere wagomba kuyihuza na Musanze, kuko ubiri mu gihugu cya Kenya aho igiye gukina umukino wo kwishyura na Gor Mahia mu gikombe cya Afrika cyatwaye ibikombe bya shampiyona. PRFC igiye ifite impamba y'ibitego 2-1 yatsindiye Kigali. Umukino wa AS Kigali na Police nawe ntugomba kuba, kuko AS Kigali izaba ikina umukino wo kwishyura w'igikombe cya CAF uzayihuza ku munsi w'ejo na Orapa United yo muri Botswana. Ku mukino ubanza wabereye muri Botswana, Orapa yari yatsinze ibitego 2-1. Dukomereje mu mupira w'amaguru ariko noneho tuwufatiye mu Bufaransa. Patrick Vieira ntakiri umutoza wa Nice kuko yamaze kwirukanwa nyuma y'imikino 5 yarishize atsindwa. Vieira yaramaze imyaka 2 n'igice atoza Nice, aho yashoboye kurangiza umwaka wa mbere ku mwanya wa 7, naho umwaka ushize akaba yarawurangije ku mwanya wa 5. Umukino wa nyuma wa Vieira nuwo yatsinzwemo na Bayer Leverkusen ibitego 3-2 mu gikombe cya Europa, ukaba wari wabanjirijwe n'induru nyinshi z'abafana basabaga ko uyu mutoza yirukanwa. Patrick Vieira wamenyekanye cyane mu ikipe ya Arsenal nk'umukinnyi yatangiye akazi k'ubutoza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ikipe ya New York City, nayo yamazemo imyaka 2. Aha mu Bufaransa kandi rutahizamu Neymar wa Paris Saint-Germain aravuga ko yifuza gukinana na Lionel Messi umwaka utaha. Ibi kandi arabivuga mu gihe byavuzwe ko yavuye muri Barcelone kugira ngo adakomeza gukingirizwa na Messi watumaga atabasha kwigaragaza nk'umukinnyi w'igihangange. Ntibirasobanuka neza niba yifuza kumusanga muri Barcelone cyangwa se niba asaba ikipe ya Paris Saint-Germain kumusinyisha. Gusa ikizwi cyo nuko Messi we akomeje kugaragaza ko atifuza kuguma muri Barcelone, yashatse kuvamo mu ntangiriro z'uyu mwaka w'imikino ariko bikarangira abangamiwe n'ubuyobozi bw'ikipe ye. Hagati aho ikipe ya Real Madrid nayo ngo yaba yifuza Kylian Mbappe wa Paris Saint-Germain, gusa umutoza Zinedine Zidane umushaka cyane nawe akaba atorohewe, ndetse hari abatangiye kuvuga ko ashobora gusezererwa atarangije n'uyu mwaka w'imikino. Turabashimye nshuti mwari kumwe natwe, amakuru yacu natuyasoreje mu ijoro ryiza. General Jean Claude Mwambutsa. Reka unaho tujye mu kiganiro baza muganga, aho Yvette aganira na muganga ku vyerekeye ububabare bw'igice cy'umugongo cyo hepfo. Mwiriweho neza. Uyu munsi turaganira ku burwayi bita lombalgie bufata igice cyo hasi cy'umugongo bigatuma umuntu ababara. Turi kumwe na muganga wiri mucyo mu bitaro by'Umwami Faisal. Lombalgie ntabwo ari indwara ukwayo, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubundi burwayi. Icyo bisobanura mu Kinyarwanda bivuze ko ari uburibwe bw'igice cy'umugongo cyo hasi. Uburwayi bushobora guturuka ku mpamvu zitandukanye, dushyira mu byiciro 2. Icyiciro cya mbere ni uburwayi bwaturutse ku mugongo ubwawo. Icyiciro cya kabiri ni uburwayi bwaturutse ahandi mu mubiri noneho bugateza ibimenyetso mu mugongo. Duhereye ku cyiciro cya mbere, haba hari nk'uburwayi twakwita ko bworoheje, hakabaho n'uburwayi twakwita ko bukomeye. Duhereye ku bworoheje nabwo bukunze kuboneka cyane, ni igihe imisikule z'umugongo ziba ku ruhande rw'uruti rw'umugongo n'inyuma y'uruti rw'umugongo arizo zituma uruti rw'umugongo rugororoka rukanakomera, cyangwa no kugira ngo umuntu ashobore kurunyeganyeza. Iyo izo misikule zireze cyane cyane byatewe n'ukuntu umuntu aba yicaye, position aba arimo umwanya muremure, cyangwa abantu bakora akazi k'ingufu bisaba kwikorera ibintu biremereye, no kuvuga ngo ibintu byose bituma uruti rw'umugongo rukoreshwa mu buryo butari bwo. None gatuma ni inyama, ni muscle z'umugongo, iyo zibaye tandiye usanga umuntu afite uburibwe bw'umugongo buhoraho.
ubundi burwayi bukunze kugaragara ni uburwayi bw'izo twita disike. Uruti rw'umugongo rugizwe n'ibice bibiri, hari utugufwa twinshi tugize uruti rw'umugongo, hagati y'akagufwa n'akandi haba harimo disike. Iyo disike niyo ituma amagufwa adakocorana. Iyo umuntu akuze cyangwa ashaje, uko asaza niko izo disike nazo zisaza, zikagenda zangirika buhoro buhoro. Ikindi kintu gituma zisaza vuba ni ibiro byinshi, kuko izo ku gice cy'umugongo cyo hasi nizo ziterura ibiro byinshi mu mubiri. Icyo gihe rero iyo umuntu afite ibiro byinshi birenze ibyo agomba kugira, icyo gihe disike zisaza vuba. Iyo zishaje rero usanga amagufwa, uwo mwanya hagati y'amagufwa uragabanuka. Iyo mwanya ugabanutse rero niyo umuntu atangira kugira n'uburibwe bw'iyo myakura. Ubwo nibwo burwayi bukunze kugaragara cyane muri cya cyiciro cya mbere cy'uburwayi buturuka ku gice cy'umugongo ubwacyo. Ubundi bukunze kugaragara muri iki cyiciro cya mbere ni igihe umuntu arwara nk'uburwayi bwa rubagimpande bufata ingingo zo mu mugongo. Ubundi burwayi ni uburwayi bw'amagufwa nayo asaza ubwayo, arizo twita osteoarthritis. Ni uburwayi bugenda akenshi bugendana n'imyaka, aho usanga n'uruti rw'umugongo rusa n'urwagoramye. Mu cyiciro cya kabiri aricyo cy'uburwayi buturuka ahandi mu mubiri, harimo indwara nyinshi cyane. Indwara nk'uko zishobora gufata ibice bitandukanye by'umubiri, zishobora no gufata ibice by'umugongo. Harimo nk'indwara z'igituntu, nubwo hari uburwayi bwo mu bwoko bwa kanseri zishobora gufata guhera mu rugingo rumwe rwo mu mubiri, noneho zikagaba icyo twakwita amashami cyangwa metastase mu ruti rw'umugongo. Hanyuma ibu burwayi bw'umugongo ku gice cyo hasi, uretse kuribwa hari ibindi bimenyetso umuntu agaragaza? Hari ukuribwa, ariko nanone ushobora kugira n'ibimenyetso mu maguru, cyane cyane kubera ko imitsi, imyakura yo mu maguru isohokera mu ruti rw'umugongo rwo hasi. Iyo rero ufite ikibazo mu ruti rw'umugongo, ya mitsi nagira ibibazo ukabyumvira mu maguru. Ushobora kugira ibinya, ushobora no kugira ikintu cyo gucika intege mu maguru, nabyo bikaba ikimenyetso ko ikibazo cyahereye mu mugongo. Abantu benshi bakunda gutaka umugongo, iki kibazo kiravurwa muganga? Yego, biravurwa. Hari ibyinshi, hari ibivurwa dushingiye ku bintu bijyanye n'imyitwarire cyangwa se lifestyle, imibereho y'umuntu, uko akoresha umugongo, ku buryo icyo kibazo cy'uburibwe bw'umugongo gishira burundu. Niyo bwaba ari uburwayi bukomeye, nubwo ubwo burwayi bwaba budakize burundu, ariko ibimenyetso ukabasha kubivura ku buryo akomeza kubaho ubuzima nk'uko bisanzwe. Kugira ngo umuntu yirinde icyo kibazo yakora iki? Ku bijyanye n'ibyo kwirinda, cyane cyane nk'abantu bakunze kurwara umugongo wiyongera, akabyuka mu gitondo nta kibazo afite, ariko umunsi wajya kurangira ugasanga umugongo uri kumurya. Icyambere ni ukwirinda kwicara umwanya muremure, ku buryo nka buri minota 30 ufata akaruhuko gatoya ugahagarara ukinanura, ku buryo twita stretching. Ikindi, haba hari intebe zabugenewe umuntu aba agomba kwicaraho, zifite uburyo zijyanye n'imiterere y'umugongo, ku buryo wicaye bihura neza kugira ngo ya mitsi y'umugongo itirega. Ibindi, ku bijyanye n'imirimo, gukora imirimo y'ingufu, abakora za siporo zo guterura ibyuma biremereye, hari uburyo muganga akugira inama y'uburyo wakoresha umugongo wawe kugira ngo utangirika. Muganga Wirimucyo watubwiraga ku burwayi bwo kubabara umugongo wo hasi. Ni hano rero dusoreje, muramukeho. Urakoze Yvette Kabatesi na muganga baganira. Reka imbere ko dusezerana ndabararikira imvo n'imvano y'ejo kuwa gatandatu, aho muzokumva abantu batwandikiye bifuza gutanga ivyumviro ku kiganiro twabashikirije ku itariki 24 na 31 z'ukwezi kwa 10 muri uno mwaka. Ikiganiro twaciyemwo ibice bibiri, kikaba cavuga ku mutekano muke ubandanya kuvugwa mu karere k'ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, na cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Epfo mu karere ka Minembwe. Nimuze mucikwe rero nejo kwa gatandatu ku masa musanzwe mukurikirana nako ikiganiro imvo n'imvano. Reka ndayibutse zimwe mu ngingo nkuru z'amakuru twabashikirije no munsi. Ishami rya ONU rijejwe indimo FAO
rigabisha ko abantu imiliyoni 22 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bageramiwe n'ibura ry'ibifungurwa cyane cyane mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo. Mu gihe rero isi yahimbaje ku munsi w'ejo hahise umunsi wahariwe kwita ku bafise ubugwayi bwo mu mutwe mu Rwanda, ngo abagwayi nk'abo ntiboroherezwa. N'amakuru yaragarikiwe na Prudence Ngiyumva ndi kwa Patrick Misigaro. Mwakoze mwese mwadukurikiranye. Ano makuru mushobora gusubira kuyumva kuri Facebook canke muciye ku rubuga rwacu bbcgahuza.com.